ibyatangiye ari imikino birangiye koko bibaye siriyasi. Ubu ngubu gutya leta y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kwinjira mu kibazo cy'uyu Emeline, aho atari we gusa ahubwo bari barashinze itsinda kuri WhatsApp ryitwa Rich Gang ricuruza amashusho y'urukozasoni, aho bagendaga berekana video zigiye zitandukanye bari live, bari gusambana cyangwa se bari kwikinisha, bakazereka abandi bantu bagiye batandukanye hirya no hino ku isi, bakabishyura amafaranga. Aho bari abantu bashinze itsinda, abasore 3 ndetse n'abakobwa 7. Abangaba bakaribo bari baramaze gushinga iri tsinda rishinzwe gukwirakwiza amafoto n'amavideo y'urukozasoni kuri WhatsApp, abantu bakabishyura amafaranga agiye atandukanye, by'umwihariko guhera ku mafaranga atari hasi $200 kugira ngo bakwiyereke ubwabo bari kwikinisha, kuzamura cyangwa se bakora filime z'urukozasoni. Kuri uyu mwanya rero RIB yamaze kubyinjiramo, aho yagiye itangaza abo mu bo yafunze, natwe tugiye kunyuramo kugira ngo turebe ngo ubundi nyuma y'uko video z'urukozasoni zagiye hanze, bakaba bari no gushinjwa gukoresha ibiyobyabwenge. Mbega nyine n'ibiyobyabwenge biteraga bagiye kujya muri ibyo bikorwa byabo kugira ngo babijyemo bamaze kuba nk'abasazi, batitaye ku byo bari gukora, ndetse kugira nyine ngo babikore bimazeyo. Anje tujye kubona uko bisanzwe, ndi Isaac Somano. Gusa iki kiganiro kiraza kubamo ibiganiro bibiri. Hari urugero rundi turi buze gufata rw'umusore uherutse gupfa azira kugwa mu gitsina cy'umukobwa, kubera ko ngo shiriwe yari yamubwiye ngo ntabwo agihazwa nawe, ahubwo ngo arashaka ko none azajya amukorera ibirenze. Umusore yanywa ibinini byongera akanyabugabo, bikarangira imitsi yohereza amaraso ku bwonko ituraguritse, agapfa aguye mu matako y'umukobwa. Akaba ari inkuru yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Reka twitangirire inkuru yakira no mu Rwanda, aho ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwamaze kubyinjiramo, buvuga ko abakobwa bagomba guhanwa by'intangarugero, ndetse bakaba banafungwa. Kwizera Emeline n'itsinda ry'abantu 8 bari barakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang, bakurikiranyweho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho 7 muri bo bafunzwe nyuma y'uko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3 bafunzwe batawe muri yombi ku wa 17 Mutarama 2025. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira B Thierry yabwiye Igihe ati nibyo koko kugeza ubu twafashe 9 muri bo, barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bagaragara mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina, babikwirakwiza hirya no hino. Bakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame no gukora ibiterasoni mu ruhame. Abari gukurikiranwaho ibingibi rero uko ari 9 bahuriye mu itsinda bise Rich Gang, ari naryo bifashisha mu gukwirakwiza aya mashusho y'urukozasoni. Barimo Ishimwe Patrick, Uwineza Kerisani, Igihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Rucyahana David na Banza Julienne, bose bafite hagati y'imyaka 20 ndetse na 28. 7 muri bo bakurikiranyweho bafunzwe, mu gihe abandi 2 bakurikiranyweho badafunze. Mbega 7 bari muri gereza, ariko abandi 7 baracyari kwidegembya hanze, ariko bacungishijwe ijisho rya leta. Bafungiwe kuri sitasiyo za RIB zirimo ya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru ndetse na Kimironko, mu gihe dosiye zabo zikiri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Abo bakobwa n'abasore bifataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina, bakayasangiza abagore cyangwa abagabo ndetse n'abadiaspora kugira ngo babahe amafaranga bo bikoreshereze. Mbega kugira ngo urebe video zabo wishyuraga hagati ya $3,000,000 bari kwikinisha live, ndetse banabikora ukishyura guhera ku 200,000 kugeza kuri $3,000,000 bitewe n'umwanya wishyuriye uburyo ureshya. Icyo cyaha gukora icyo cyaha iyo biguhamye hari ibihano rero RIB yatangaje, ari byo tugiye kurebera hamwe ugenda uhanishwa. Icyo cyaha icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibyo ngibyo
by'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti iyo kiguhamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyunge rusange, mbega ukanahabwa n'imirimo simburagifungo. Ikindi cyaha bakurikiranyweho ni icyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza. Iyo gihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Icyaha cya nyuma bakurikiranyweho n'icyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Iki ngiki iyo gihamijwe uhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Emeline Kwizera Ishyanga mu minsi yashize yaravuze ngo kuri WhatsApp ye ndetse no kuri Instagram ye, by'umwihariko abitangariza abakunzi be ababwira ngo igitsina cyanjye ni gitoya, ntabwo ivide ryabasha kunyuramo ibintu bari kuvuga kuri njyewe, bari kumbeshyera. Ishimwe Patrick ukunzwe kwiyita Bezos nawe niwe washinze iri tsinda rya WhatsApp rya Rich Gang ryanyuzwagaho amashusho y'urukozasoni ndetse namwe yasakajwe yabacitse bagashiduka yageze kuri WhatsApp, abantu benshi bamaze kuyafata no kuri TikTok bikarangira bagiye hanze. Uwineza Nerisani ni umwe mu nkumi zigaragara mu mashusho yashyizwe hanze, nawe watawe muri yombi. Uwase Belize nawe ari mu batawe muri yombi nyuma y'uko hasakajwe amashusho y'urukozasoni nawe ayagaragaramo. Uwase Shakira agaragara mu mashusho y'urukozasoni, uyu nguyu nawe akaba yamaze gutabwa muri yombi. Uwase Sara yatawe muri yombi nyuma y'uko hashyizwe hanze amashusho y'urukozasoni nawe ayagaragaramo. Mu minsi ishize mu mwaka wa 2024 nibwo mu Burundi humvikanye inkuru y'umusore cyangwa se urubyiruko rw'umwana wari ukiri kwiga w'umukobwa wari ufite imyaka 16 y'amavuko gusa. Wumva ukuntu ishyano ryacitse umurizo, akajya gusura umusore w'imyaka 19, bakaba bari basanzwe baryamana. Noneho umukobwa yajya akamubwira ngo umaze iminsi unkora ariko ukampfubya ntumbaze, rero ndashaka ko noneho ugerageza ukongeramo akabaraga ukazajya unkora noneho ntumpfubye. Umusore nawe rero yaragiye arifata yiyahuza ibinini birabyongera akanyabugabo rwose, arangije arabinywa. Amaze kubinywa ngo agiye kwemeza sheri we, kumbi uko agiyeho yihanyagura biza kurangira ibinini yari yanyweye biturikije imitsi yohereza amaraso ku bwonko, birangira amaraso yiwe atakiri kugera ku bwonko, nyine ahita yuko apfa. Iyo nkuru iba kimomo mu gihugu cy'u Burundi. None twebwe mu gihugu cy'u Rwanda byibuze ntabwo ari ibinini banyweye ngo bapfe, ahubwo bageze ku rwego rwo kuba bafata ivide rya mitsingi bakaryisisiza mu gitsina. Umbwire ngo uwo mukobwa wazamukora ukamutosha, cyangwa se hari aho wazamuvana n'aho wamugera mu gihe mwaba mugiye kurushingana. Nubwo uyu Emeline we yagiye kuri Instagram ye akavuga ko igitsina kiba ari gitoya, icupa ritabasha kunyuramo rya mitsingi, ko ibyo bintu atabikora, ariko n'ubundi akaba yamaze gutabwa muri yombi. Reka ngushimire twabanye muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe. Nge twabanye de Isaac Sibomana nkubwira ngo